ngai nde mutu na ndenge motivation emona koma na point yo yebisa moi si que non et normal ba c'est le jour parce que na kati ya bolingo so jour ezate bolingo wana c'est que ça na no sense siko kana cadre jour ngo pe to okende to zonga to comme comprendre que non quoi comme lekisa amo sa mabe ndeni yo chaka mwasi mal à l'aise na kati ya relation amoureuse makasi ndenge yana na wenze akeka ko tricher ake boutique ake ko tricher ake osa gym ake ko tricher moi ça za musika yo zala na mboko zaka ola la pomite le kolo kanisa ka mabe yo bite bolinga musika ndeza na soki makanisi mabe za pe bele bo bolinga ngo pe tenya na ngo pe ka bien te yo amuto pe sa no ka confiance ate sika plus sortir confiance yate parce que t'es loin même si de près Zoua baboite mais elle est capée faut que la que l'on y aussi la zoua na partie ni aussi la zoua parce que ce qui est l'équipe au comme ko baby ça t'as pas confiance à ces derniers t'as pas confiance à ces dernières bon ça la ni on va masco et puis ça na bolongo eza nini so zoua l'équipe no makasi ningi wana au moins tiki bolongo comme na kaka ngai nde mutu na ndenge motivation emona koma na point yo yebisa moi si que non et normal ba c'est le jour parce que na kati ya bolongo so jour ezate bolongo wana c'est que ça na no sense siko kana cadre jour ngo pe to okende to zonga to comme comprendre que non quoi comme lekisa amo sa mabe ndeni yo chaka mwasi mal à l'aise na kati ya relation amoureuse makasi ndenge yana na wenze akeka ko tricher ake boutique ake ko tricher ake osa gym ake ko tricher moi ça za musika yo zala na mboko zaka ola la pomite le kolo kanisa ka mabe yo bite bolinga musika ndeza na soki makanisi mabe za pe bele bo bolinga ngo pe tenya na ngo pe ka bien te yo amuto pe sa no ka confiance ate sika plus sortir confiance yate parce que t'es loin même si de près zoua baboite mais elle est capée faut que la que l'on y aussi la zoua na partie ni aussi la zoua parce que ce qui est l'équipe au comme ko baby ça t'as pas confiance à ces derniers t'as pas confiance à ces dernières bon ça la ni on va masco et puis ça matina bolongo ngo eza nini so zoua l'équipe no makasi ndenge wana au moins tiki bolongo comme na kaka on a pendeza la likambo assemblée teza likambo to solango na ninga motivation imo ko sekati. Oui, vas en avoir comportement non. Aïe na ka batu so fait comme chez vous, comme dépasser ba borne, ba limite, ne baluba. A mo luka ko tana chambre, pour nous au rideau au poignet, on me pose ba question. Pour nous tana rambetu, au poignet so mbate va boui. Pour ni nandeni. Oh. Là c'est ba buna ba shwa ngai. Ba buna ko za ba buna nga. Oui na ndaka mninga no mninga invité ya mbio chez yo mo luko yebele bisimba timana ndaka batu sans limite. Pour la ligne cela qui bouette est-ce que oh yo sala na ndako ngana sanso sa bona ninga motivation mo to tika ba comportement na ba kolo ba imbango fanko imbango wana sale caractère so ina ndaka ba to mo kota na ba chambre ba no lura nini elo nyo luka curiosité de border atela ninga motivation mo e comme akindoki kuluka ko yeba suki na china mutu na sombe periki combien kashi ni china zo na ngala lukota ki wapi problème na ninga motivation mo oh to tika ba comportement na ninga motivation imo ba comportement o balubaka na ke non lokwa na camarade na yo so yena ndaku nanga o se serva na bilo nanga ndo lingiti na kenda msana lukanga mundi na vena msana nga bweninga motivation imo na zana oti ba comportement na bino bozala na ona kishasa o franco yemba o yena ndaka muninga ulongoli chemise na tolo zima kolocheli kwa meso comme kufungula ba frigo muninga ndaka camarade na ndaku noti jamais ko yana ndaka muninga bandi kufungula ba frigo bandi ko se servir ndongo lingi ko poser ba question inutile na ofungula banzungu tiens eza chez master non mais opé so das une opportunité ya ko se servir bon oti ata ba ebiso fait comme chez vous yo ko leki saba ko dépasser ba borne te ninga motivation imo yo so ko tanda ka ba so fait comme chez vous comme simba nyonso tio ko tana chambre ba parents bolugani na ba vie ba ninga na bino ba sale manière ba sale comportement ninga motivation imo vous comprenez une fois à la limite et pas battre